Kahima melem hakasngi ningkong kala ai ka jingya ro ya kinong shong yo hapo yo do namar ka jingbot perking jengki banyada na ka jingpang pur ka klam covid hakajella. Habakran berkilar pathai kubor hadian ka jingwan jurip Menteri ke langsti badai Menteri bapet ya kayo kahat bad Menteri MB Karluki kilaya tho ba ka jingwan jurip jengki ya kayo kalong ban pet ikinong shong yo la ki deng ya ki mas habaki dan hakidukan jengki. Hakawe pat kaliang Menteri Karluki ula ong ruba kin sa syong perkat bat ki bor sorkar ba kumno ban penbet na gabanta ka jingpli ya ki basa ba per haden ba ki bor sorkar kila pa khang shwa shipor banya dana ka klam covid. Menteri lang stepan ula kentu ki nong syong yo ba ki de ban penti kena ba kinbo ki dawai sakti haman kidukan kenang ba ka ni kan long kum ka jing sumar ya lade kum juru ya ki nong wan yo. Ngaya kata ngin sa syong man perkat ya kai bu hatam ke pengelak ingas tu ha kai ke jam sistem kelawrak judo bekrau ki long sistem ki jingi ki kun kajar bentak sistem ngin sampai bu hatam nomta kini ki long song menan ru ngidi gok awat ki ofisar ki jingi kumno pengelak dak jingi setuju mot bagi bor distrik jam sistem kotu naman dari ki pai jingi pat untuk hadin bakrodon ka jing duna jing lu ke Jepang ke atlet ni debat dong kami lihat bersih di klik nak ada yang joki mau kabar Iwan yang hapuk kejilang ke Menteri Insas Merkat Iwan menpek hidup kebesutan kalau bak bubun di pada kira sentuh bak bubun mentah kira serang jadi jenungkam dak masuk ting ini asik jo kan khang biang dan bertapat bagi baki tidak nak wei di perkat dan kalau ini berkabar yang sabuk yang ditulis jadi kita berkembang beliau sebelum menghenti pak minggu ibru Iwan kini kormon kenapa begila maintain yang social distance dan kalau itu gitu orang menteri semangat makanya kita kesir ke bah mengkong ke bangwan mentau senam indangwan biang banaruja balap batin lu kedukan kim buram lagi cinta di semeliam jadi disi kan 5 miliam yang sakhang kita kedukan dan kalau nak jema nomor bangim ka batanggui arngot penjejar yang jauh hiberna ya kaneka ba ngiwan inspection po yo ngiwan pek ba kipai ba kin don ka social distance kindeng ya kimas bat kani ka jingpin bana ya ki pai ba song dukan ba nga kerpat ya ki bagede ban ai ka tuka injek vaksin khnang ba kan don ka jeda ki nong wan yo nong thet nong pan te ngasngo ba wan inspection mentak ski itnat sya ba labun baburam mat ya kan social distance te don no kateni ke bam buram rei ai ke maham nagi ma baken buram ya social distance baken but ba ke ke ba ke sarkar kalapatha nang ba ngin like ke jingma yaladi na hakum gani jingan poi jong ni kunyang jeng pang banlong kum gawe ke jingada dengan kerpat yakin nong song yo bakin betharu yakin nong wan yo bakide bendeng ikimas lani man kedukan kidai ban bu yakis nanin kasar kenang ban pendap ban long kum ke jingada te kulesubun